are saved. In the name of Jesus. The name of Jesus. I do not think. Dead raised. In the name of Jesus. The name of Jesus. Sick and healed. Dead raised. In the name of Jesus. The name of Jesus. Aso penny obi dum bia kwakwa dukumi matrase stadium no ose we ensure post stadium na sorry penny Mr. Ekuya me the radius mesrewo Ekuya pesa me utimo na mete ase se o ha on say ni post de dada enye se ne na me de ama no CJ mesrewo CJ me the radius se wo bie wani amwo honhom mu wiase de ekoso amen what is it na enye di obi beka na nyame bitie o nyame a wonan obi amen ena sebe obi shirawa oni ni pen saya adwene oni ni pen sim konwa there be asopeni ansana de obeye no waye there be sanka nyame ni pen sim konwa what you say CJ nkame wasen because kanipa be person nyame be boss akitutwa o ba na area from near bobo sekete what you say but nyame pe di onu nim a woni nipa enche no woni nipa ensaya adwene nti na obo se de wote no what you say e ka obi nko asije baby anka wuti nka woni ha e ka obi nko a ka yo 05 fans e de ma no na ayo ka ma what you say etino nyame wo kase sei na wo ye na no wo ye asopeni ene waka sema mani age ene da pond de mame wa preach pa oba radio Adom CJ me first picture ho what you say my first picture Adom boni me de asopeni kwaku bajo delete delete because ya mekwe nyame sisia na me ma asopeni asopeni sisia Adom boni about tribute wonti ase asem bi a wonti ase so obisa hwe se sa picture no one fan to ne ho a obede wo hu de nyame aye ene wanim na yeti da hwe utuntum to atoso wo hu eyi kwakwadu kumika we na maka na anu ya mekwa atwe yi me sister penny ye ya no okotwe picture bi no se hwe no kwabra ne so a waye bentu na mse momfa ma me hwe ye mia CJ na hwe picture pa no se de mitinwie afua be kamani achi mani mechese afa me de bayo me de ba na mse metinwie afua si ebu mani sa me de first na me wonwo me nyina ti me ba bebo mani achi nwinum enti me dia we kakra no menya moma kakra no enti na ama erosion da ho no nti wo hwa de me ka no ma so kra wo se enwi no nyame ayebi enti nyame ayebi papa me picture bi ho na sa picture ne dey am de beto social media no e free o come ko social media bio kwaku me kai me by 4th November last year na esa orientation no shase ya no ne se je se me so asem no wo bibi me so report wo ha 6th November sound oh I see just a yes no afford dynamo ho ene e de me shase ene George Mbia one me boardroom ho ene presentation a wo ye no e chen se ye me nkwa so me ne nkwa me so me de ene wo de me fa company yi mu we mfa nsanka ha ye mfa ha e we yen so we ofre wa bunani ji we so fre wa ye nti wo de me fa mu ena the following day about so your orientation ni bi kra okumase insha no ko nyina akoye orientation ni bi ewo hona kakra Ebeneza be nyame kwaku mpacho mehia nyamenyom baako me pacho ya no ya and answer penny tie bo nyum indiscipline me kase me honhum nsem no
Odi ba honam ani. Kwaku mbacho. Nasa okasa opese wote ase wo honam ani ebefo ani so. Kwaku. What you say? Kwaku me say me baako asedanyom. Oh, awana we. Mene bibia mededa wasio. Mene bibia mededa wasio. Eka menwom tuwe ho. Danyina meyiwayo. Da wasio menyankopon. Danyina meyiwaye. Aseda be na memfamo nyame a. Uwian we mene bibia. Mededa wasio. Se menwom tuwe. Awana hwehwe ne yemma sije because me nyankopon akochem ne mabank se ne ho ebra me ne na mo a esunka bibo mu no so we bebre tutu me mesia me nyame anka me de nia wahu ene de oni aba o eno me di kwadro nwumre no aha se jo so me di kwadro na beba no pe anka betu Adom FM 106.3. That was you, million coupon. Enina me waye. That was you, everybody. Enina me waye. Adom FM. That was you, million coupon. Enina me waye. aseda be na memfamo nyame Ekwa boko. Eja me ne bribia. Mededa wasio. Se menwom tuwe. Mededa wasio. Kwaku. Ekwa ya wo makwa kunya me dodo. Matu nwumi yo. Ekwa wa ya de. Ma ya de. Wa ya de. me ba jo awana be ka Abdullah na ebo ne sama me Abdullah Sala wo say akwa nice voice hwe. e ba jo be ka ampara nyankopon do ara kwa Di kan to kakra. na yeda sote asi sobra sochi bubo zedenara then ye nefye Juma Papa biara yeriti every nyame ho enunti ye betwe beneza na atrasie na nyame boa ye na bro mama yetwe beneza beneza no nyame aboa ye na bro beneza nyame na domara ha na kwa na so amen ya twadum na wie ya twa wie Kwaku. na me expect say nka bobo ku nanka Kunkumcha de. I want an eso boy instrument. Oh, one was anyum no. Version out in the machine. Version but we nyam kronam to ye nyam nyam. Ede be suba no. I want na opesa no problem ani me form. Me pesa online no me fero pa. Na me matun me ya ka tem say version na me. Adom praise. Ye be him. And e no virtual. Be him papa. Na virtual na pie bibiem. Sa brofna me the Virtual. We be abefa bia. Virtual. Everything virtual including the music programs na say virtual. Bedmatic there be end untimi nya virtual. Ni nyina ye there be untimi nya virtual. One hwe be di bone. Ayo 5 ombra say enye nokora. Next ayo ahwe. Ayo amra no meka say enye nokora. Say virtual. Yenda urade ase. Woye na nadoye wo hoda. Amen. Edifo afin cheba. Nanso entu obi a 365 days. Sije unim say a free January. Edi besi June. But afin pa mu no na nipa 1400 plus na kan kwanhia nko akumo mo. Omo esu yiri fa omo nka ho. Eja nka ho.
Womo a yare bo womo yare no kra no de atri di ku no nka ho coronavirus ba ye omo kyese nyame aye bi osi ntina de bia meka se sa ade achi wa wadi afe wo achade pa bi ahye wo aduane pa bi adi there is no guarantee say ochena ye odia babu nyame de ache nyame sha Ebenezer Avanti come sa oso Oh, dem kana me nyemo. Me say mo family agro. Now you dey. Na nyumi mi manka. Enyumi nyina mabeti su na gina. Ah. Enyumi mabeti su na gina. Kwekupa. What you say? No me koja. If I koja na mabeti su. We na mi jaisi from one. Eno ana no mahwira. Yes sir. Enyem why? Adaroma. Me so anesa. Enyem kita. Bibia we come on. The Bongata na paso ya fa hwase da ma Vivo smartphone, stunning design, superior quality, Pan-African savings and loans, Belaqua Active Dura Plus, where Dura Plus goes water flows, latex from your partner for life. Vodafone, the future is exciting. Ready? And Agbeve Herbal Center. Agree? CJ. Krata and in the crown. Krata and Mikita Ghanaian Times GT ewa ha say na anopay say if you there be a National Farmers Day. But then your holiday. But come on, I'm for the omo budget say if you had omo kwadwuma. One kwadwuma be you ready. Kwadwuma. Nti ye kai wo say if you there we be National Farmers Day na so far wo hwe enuane ne kwadwa ho nsam so ononyamfo akoto de nsam atodwa wo se Ghana ye mbotai ba ko pa se esi asoe no oman nani so ne se ye betumi adua moama afei ye ya ibenya de ebedie na yasan asoa bi de akonkrofo ama so akwakoton ama wo mu enti wo se oman no ewa nisuade hunu ewo mu adwuma mu enti Ghana krafo mu dua emo no atede aba ne se ne se oman no ene asoe ne nyina do omani bedie emo ahodo biara esefata no ye de amawom na ejapai a wo ne Franklin Kujo edi hu nkomo yi ena no pai wo de mrasebedwam empanimfo titire mienu no ya wom wo ho Haruna Idrisu ena fei ononyamfo seche mensa bosunso emfoni abegu ha ena wo bisa se de abai asomrasebedwa no wo mo betimi adi niema tutututu yie ama japadil no eso asan ababiem se ba be adwuma na e se japadil no de na no SP so boss SP Special prosecutor. Special prosecutor. What the report you have the common mampeni, a bonny ntokro bebre ewum, a mampeni, see, some fan come rasebedum, na no they say no, abeye, yasu drum rasebedum, edum commanded dom Cassian, abeya pa, tremament chiefs, or monusu say, a drew baby no consideration, no was say bano. One more Antonia may be asking to one more etchum mufrim, and na edom Cassiano, a gina, one dudu, a woman, yes, so, edichifa.
wom so eba ye nso de yenkase edom kase no na ye yo yese mrahye badwafo enyina na gitumu enti se ukomrahye badwamu a wei abeya asem a eda ho ya empanimfo ni mienu no oye bisa aso ejapadili ehun nsem ewie kira mrahye badwamu second no ebekwa akusisen na ye mamegien mensa isi boss enso na ekasei se won se na no NDC ebabonte de nsem betu dwa se ballot papers na ye printing no overprinting abembebrebe ya se percentage na wo mo de etutu tudwa no ano wo hye na mamegien mensa se enye no kreda overprinting bia NC babia bato komisa no one print papers ni bi mane mroso emfa nkoye hwe enti bibia se ni wo na the race to White House Trump ana Biden Trump was over Supreme Court. Yes, and say when Joe Biden echo and I said Donald Koku Trump ena ekọ White House biem America ba na no moto ni nyina awie ye wo mafrase kenkan sa brede wontimi ohwa ne ba ne dia Joe Biden but then so odi animu matekura se omampani Trump aye statement isi a se obekọ Supreme Court obekọ Supreme Court say yeah me nam dun say bia Kofi Asan ne ogorome hu David and Trump na nkasa statement no yes. Won't you say you but the nyame pen wo ye won say CJ nyame won ne si hene en wo say tu hene enti de sefata no o de bema no Ghana ani America nyina de aba no ene akonwa ne sefata no nyankopod ma ko kuto aso why na me de Ghanaian Times esi na ya to aso de the Chronicle na to aso na Chronicle de obakata no de nsem bia ba betudwan opanyini matia medu Nensama woka nyina da ene se ejapadi no se anhwe yi a se de ntokro si de demu no wo anhwe ye nipa bi be fa bronya ho awekraka se am wo manga na sika se de wo mo besi ahwe no ebe se twupa top ene nti ena ene yi waba monten aba be kasa e de afa na ejapadi no no so afo ne risk asem so wono so this ma ba betu jo se we did nothing wrong in ejapadi e ti se ma bi mu bisa ne so wapanyina yi wa anya nothing wrong emu wa ya de hwini wa esipai hwini wa echia eba ne se na mampanyini si yensan fanko ho nsem ewo ai na Chronicle de bokrata no wono so de ho nsem aba na wapanyini matia medu ni mfonyini kese pa Chronicle onsani fa so esoro ho eda ho eno mampanyini dada John Dramani Mahama so mfonyini eda fomu a wo mampanyini dada wo hye African wear as a move color bisa no ena matia medu so wo hye white shirt eno abota no hye jacket de agusuo na Airbus scandal the Obokrata Chronicle de no de buy no say I'll grill Mahama after elections says Martin Amidu na so panyini Martin Amidu was say kwabasi etu abani wia wo mampanyin dada John Dramani Mahama ni danta wonko pebi esan se wo be ne se boswa wo so wo be hu no wo de ne be hu jaso na so be ya hima kwan wo de ne be fa so wo memro no anka so bo zampa se wo ahia pawo Etiana Chronicle Zambika we won ne wode aba monte won saka bia no akenkan Daily Guide Democrata ena no pay mama sway na wono so ensem ode baye no de bepem sabre nyina tadi girls no nani eda so edi wo mon sensem na chipa na wo mo ko court enra ema sede na bosumi etwa mu no na esase wo mo de enompe ya wo mo ko hunu ye court na enra wo mo ede koi ho sensem eda ha sei ena afei asema kwaku ano sisi Martin ABK Amidu ene kasei wasi sa Airbus scandal hun sensemo a report to be a PPA ena government official 1 government official 2 area brobro so sa no wo kasi so se government official 1 na ewomu no na eye kanema mpani John Dramani Mahama ena no pay Daily Guide enso ede hun sem ababetudwa na sade medical bomane no Dr. Wuso Free Akoto wono ne so for wo share omen kradwuma ne nuane ho nsam so wo se omen ebedane food basket aha ena aduane bebusu ama ye twa ye ho asia ne so mo aduane a wo beba sei ababeji biem ena wasande abetudwa wo ha e wo Daily Guide anima se sa ko de Samini endorse Nana Danko Akufo Addo wo chese enwum bia enra ne nansa ne ade piepie ye no na chese wo mo nyina no
HSN na one na ekro AC Robins's NDC overprinting claims said the medical boss so e Ghanaian Times mu no isi say enye no kre say the NDC for the to just say wo ma printed ballot papers na ma na abroso no wo say no kre ba ku say kura enim ne nyira ebusirimu kansem daily guide ya fa the obokrata friends the new crusading guide emfanto aso na crusading guide ene wode osoafo ne risk asem so ne fonyina ba beto aka no furiata na nsem ye tiawa said the wadi kaka dada na ho an wugina wo so obo ha ma na tetre esan se ejapa deal no so ama monte ama mechiruma ye buagu ne so se kwan ya mo fa so edi dwuma no masensen ne so akese wo mangana ene bebo ka wo so boa enya dia bibibia wo mu so mo twipuntu de kata so so wadi bibisie was na transparent na just otimi hu animu ne atire wotimi hwem epia akire achese was bibia ne wa wo mu de sie ye ene de obokrata the new crusading guide wo de won kwaku unsa me bam si anese na say opam ye ba stop dru na menko comment no aba no ebi anika comment no but was it anope was the Republic Ekitame Republic Press was it baako asem bi de ka nyama bobo so Tarzan calls for Ufuriata's head Rekumobe ade de nipa bebre na eka senka ono so ka se papa Japa deal no Japa deal na ho no se ade no pa de yesi ye ka no kra Tarzan se enka Ken for Riata Sabri baby or Tiano, says what for Hessica Samso, Nikwan say, and Kodaso Etihonum, enti Anope, Republic Press, one also dia or day and no. And so, Opasa Okankai, a comments in the beyond. Dixon Heritage, I said, wow, I'm blessed today. And your friend saying Dixon Heritage. I like the name, it's simple. Heritage na Dixon Dixon American. Edini is simple. Maybe manya cranking kind way. Dwaso. Where you Dwaso? Gillian Benter say Educomi's voice is nice pa. Hey. Baba. So to Baba, what's in here? And was a woman out here, you should know say this is an anointed voice. Veronica Siama say good morning CJ and crew. God richly bless your heart. So thank you very much, Veronica. And I will say Ebenezer Nyamedin Abidunio Ekuya. God bless you people. Okay. And also the day buy no. Enti Madam Ase. Enti Ekwa Adom praise launching. Ekohim. Ye behim. Adom praise na ya just ye behim. Ye behim. Ekohim. Madam Ase. Oye. What? Yebehim. O say there are there. Na na great some pamasa for adu ni obi dum bi kwakwa du kumi na de bon krata na poso e de abrand grace we party clinic se fa o yade no fabra no mo so ano emfa ma wo yade bi etete obi ana